Ka lumpung yelekai football bala penlong da ka seng samla sning patarim ribhoi distreng kalapoi syaka semi final hakaba ki art li ki kunhun kinyakun banyo rung syaka final. Katai ke semi final kanlong haka khatnyo tarik urempang ar hajar ar penreu hamadan sning patarim porsi baje no phaisni kabanyakun hapdeng ka menlem lum football club persya ya ke ribhoi united football club. Ukongsan hakate ka semi final onlong uba ransam sutenga. Uwei na kiriu rang ba ubala pau pha hakathain ribhoi. Bad ubala sedang ban pau hakikam ban senyang syaka imlang kasalang hakini kisni. Hadin ka jingile kai kandonru ka bumper hausi ka ba uneka nongjom. Kinyo ra e ka song pisa ka ba laipo hajar tengka bat kador kanlong laispa tengka full sheet kata kabadon nriu tili ki hausi sheet.